Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup na bandeko bazolanda. Les lots Zali Awa, le 19 août 2023. Nous avons solo moko ya bien à Koloba avec très important faire le bango. Mais avant, on a nous combat Catcheurs Anglais dernièrement le 6. Nous avons la télévision na Sky 711. Et puis, de quoi font la TV na Sky 711 à Mona. Welcome TV to bandi déjà. Dans la combat ya Catcheurs Anglais dernièrement awa ndenge maître ninja abunaki na Joel Redmond. Botala, bon na ozonga na bina ba solo is très important. After this video, thank you. Hi there. Welcome to Congo and British Wrestling. I'm Big Papa T. Subscribe to this channel and keep watching to Congo Wrestling. My name is Frank Pinda Kai. Welcome to Congo British Wrestling. Or can you please just subscribe so you can get all the news? Thank you. Moi c'est Guy et je suis le manager de World Wrestling Action, WWE, ici en Angleterre. Amateur du sport en général et amateur de ces disciplines qui est aussi le catch. Voilà un outil de jumelage, un outil de connexion entre le peuple congolais et le peuple britannique, notamment sa diaspora, à travers cette chaîne, une toute nouvelle, Congo British Wrestling Channel. Abonnez-vous massivement pour suivre et pour ne rien rater de cette nouvelle expérience où nous faisons revivre le catch congolais avec en prélude ce combat avec ceinture qui se joue ce dimanche 6 août 2023 ici à Londres entre le Britannique Joe Redmond, une ancienne star de WWE et bien entendu l'une des stars meilleures parmi les meilleurs au Congo. Il s'agit de l'athlète Ninja Sikatenda. Le rendez-vous est donc pris ce dimanche 6 août 2023. Congo British Wrestling. Tozali kobengisa bino chaîne yango oyo bokotala bakomba ya catch ya bakongolais baza na Angleterre na oyo baza na Kine. Botala bakomba na bango na chaîne oyo bosabone ebele mpo botala bakomba ya biso. Là, nous sommes en train de vivre ce moment spectaculaire entre deux athlètes talentueux. Nous avons d'un côté Ninja Sikatenda pour le commentaire d'aujourd'hui ce soir. Alors, Guy pour l'Angleterre en langue française. Je ne suis pas seul, je suis avec Christy Kevin qui nous accompagne. Voilà, donc je vais demander. If you keep watching, more of this wrestling action will continue. Big Papa Te, yes, one of the most known wrestler from the Congo. He become a huge catch wrestling star in England. Big Papa T was a catch wrestling champion. People would come out to see Big Papa T. The catch wrestling crowd loved Big Papa T.
Big Papa ti always ada wrestling mascon. Big Papa ti was also a big army man, so when Big Papa ti was wrestling he never wanted to show his face. Big Papa ti was a great family man. Here we are, and we are back for this contest here from Tottenham. N22, just around the corner from White Hart Lane. We have the Ninja taking on Joel Redmond right here in a very important match. This match might be coming in from a school hall, but it is part of a Congo press conference for a huge tour coming up in the Congo, and it is a select audience only in the crowd right now as Joel Redmond is putting a leg stretch on the Ninja. Joel Redmond has a second man outside the ring that seems to be getting involved all the time, this mystery man coming in and taking it to the Ninja. I think he's a nemesis of the Ninja from the Congo. Joel Redmond really showing his dominance in this contest as he goes here for a scorpion deathlock, but the Ninja seems to be very tense, so it's going to be difficult for him to get this hold on him right now. Joel Redmond taking the leg there, trying to get him out the ring, but it looks like the Ninja is having absolutely none of that and leaving Joel Redmond outside of the ring. Redmond manages to sneak attack him from behind using the mystery man as a distraction, and yet again he manages to take the leg outside of the ring. The man from the Congo is resisting though, but he's in a very uncompromising position here, as it looks like Joel Redmond is going to have a little bit of fun with the Ninja's leg. The Ninja's regrouping now, and if you look at him, it looks like he's shaking off the pain as he goes straight for Joel Redmond with some very, very, very nasty, looks like they're closed fists almost, but he delivers an uppercut, very tight wrestling here, lands a suplex, and he's got a nice pin on him, and again that mystery man comes inside the ring. But look at this, it looks like the Ninja has got Joel Redmond locked up. If he can get that arm and he can pull it down on the mat, he might be able to secure a 3 count, but Joel Redmond is too clever. Elbow to the back of the neck, and he takes the leg, and look at this, looks like he's going for it. He's going for a figure 4 leg lock now, and he's got it hooked on. Very good wrestling there by Joel Redmond. Beautiful figure 4 leg lock, but the Ninja manages to get to the ropes, and it's a break. Ninja gets to his feet, and the Ninja delivers what looks like a fist, but there he's locked him up almost in a bear hug. What's he going to go for? Swings him around, he's going to go for a headmare, but Joel Redmond leans in on him. Excellent wrestling again there by Joel Redmond, teaching the Congo what the Brits are made of, as he now this time delivers a snap suplex, but very quick kick out by the Ninja, but Joel Redmond delivers a knee. This is non-stop wrestling action, but look at these punches, completely and utterly uncalled for in a match here, uncalled for. You should not be punching like that in a catcher's catch-can wrestling match. This is an exhibition match for the people of the Congo to watch on live stream, but however, look at that, the guy from the Congo, the Ninja, punches Joel Redmond right in the testicles, right on the testicles.
Realistically, this should be a blatant disqualification as he puts him in a sleeper hold now. He's winded him and he's going to wear him down more, but there we go with the mystery man. The mystery man is back in the ring, delivers a kick to the back which breaks it up. Joel Redmond is safe and he is out of that, and it looks like he's doing okay and his testicles aren't too winded after that punch. Joel Redmond there with a front way slam. He didn't scoop him quite the way up, but that can be painful because you hit the mat a lot faster. As Joel Redmond now goes up to the top rope and he delivers a huge knee, catches him on the shoulder there, and the ninja almost rolls himself to the outside of the ring. This is a fantastic contest right now, just off the outskirts of White Hart Lane in N22 Tottenham, the home of Big Papa T. Joel Redmond goes for a punch there, it gets blocked, and now we see the ninja firing up good and proper on Joel Redmond, but the mystery man comes in the ring and we have ourselves a double head scissor. Absolutely brilliant stuff. And now look, we have ourselves a power bomb out of nowhere. We've got a 1, we've got a 2, and we've got a 3. Here we have the highlights on the screen right now. Joel Redmond putting the ninja's leg into the corner post, really weakening the leg, but the ninja was absolutely no slouch, firing back up on Joel Redmond the best he possibly could and delivering a fantastic suplex. Joel Redmond was, however, working the leg through this contest so that he could get this figure 4 leg lock move in and attempt to get a submission on the man from the Congo. However, the man in the Congo continued to fight, tried to headmare Joel Redmond over, but Joel slides down along his back and puts a front face lock on him, showing him to be a superior technical wrestler, an absolutely outstanding technical wrestler. But then Joel Redmond resorts to some real dirty tactics, using some punches to the side of the temple to weaken the man down. But then the man made the big comeback with a punch to the testicles. The punch to the testicles weakened the man and he finished him off with an absolutely fantastic 5-star powerbomb. In news from British wrestling, the Congo got a huge win over a British wrestling star this weekend just gone. However, a move was made in the match which is not legal. I've been informed that the investigation is underway. The decision that could be reversed, the referee of this contest could lose his license and be suspended. Keep your eyes wide open to the news. Welcome back to Welcome TV to direct à Omoni combat na Botikolanda. C'était grâce ya mutu moko oyo asalaki ke masolo ekende bien. So na biboye parce que il fallait kana lo bango. Tozana Colonel Kiki ezama makambo na ye oyo ndenge bato bazoba ba n'importe quoi nazana plainte oyo asalaki awa. Na otangela binongo prochainement. Soki lelo ba catcheurs na biso ya Angleterre bazondima kobunda na ba catcheurs bazouta na Congo. C'est grâce à ce monsieur que j'ai dit le colonel Kiki de la Demiab oyo batu bazoluka ko bebisa komunae. Mais c'est que les
monsieur avait fait lorsque tu m'as catcheurs anglais. Nakin. Na ba combat o eleka kawana na 2019. Asalango, aza ministre exporté, azali mutu ya fédération te. Donc na bolingo tozana na amitié tozana ngo. Il a vu comment on était dupé na gouvernement wana. Bon, na ministre sport wana José na tipo nani lisanga bonganga. Comment il nous a dupé, comment ndenge ba kosabiso mais tout même ba catcheurs anglais kuna. Babunda place où fallait pas babunda. Donc déception moke zalaki. Mais il avait une personne à ça là qui ba catcheur anglais baza ne sengo. Donc ba mona kutu ba déception wanate. C'était le colonel Kiki. Il a fait ça, c'était pour sauver l'honneur de son pays, le Congo. A sauvé l'honneur, il y a sport nabiso. Dans le but que c'était un homme de bon cœur. Muta motema malamu, muta bolingo, azaka bien. Il faut nazo témoigner, même Bible lobby que Bible est obligé biso de témoigner pour nabato. Lorsque quelqu'un te fait du bien, on a sali malamu témoigner. Nazo témoigner pour na colonel Kiki na bolamu azala biso. Lelo monique catcheurs anglais lelo azane sengo aki ne pena kina ke no bunda. Bazane sengo akoke na kin parce que o ba kendaki malgré la déception o yesalama ki na fédération mais bazo ki esengo parce que bazala ki bien équipé ba vandi malamu ba lali malamu ba lié malamu ba occupé bango malamu transport tout organisé c'est grâce à monsieur Kiki nazo loba yango na la loba kango te na o loba yango Dieu est témoin. Le colonel Kiki, Fang Diong est témoin, Yebi. À ce moment, Fang Diong a président de sport. Il y a catch, non? Fang Diong est témoin. C'est le colonel Kiki qui a payé premier combat auto au Babunda na place na Imka. Il n'a fallu pas Babunda na Imka. Biso do tinambo Babunda na stade du 20 mai. Bakosa biso nzonga ande stade du 20 mai wana zaka ya okangama. Balia biso mbongo na fédération non na ministre bato bazali na organisation wana na ki balia biso mbongo personne nous a dit que stade du 20 mai wana zaka okangama mais malgré tout même à stade à Barumbu balia biso mbongo personne nous a dit que stade à Barumbu ba pesa na ngompe mbongo tu dois reprendre nango wana tu vas prendre nango wana colonel Kiki pesa mawa il nous a aidé à louer les biso salia ya imika pour na 2 jours. Premier jour, bitumbe bimi tobundi, bakache babundi, beta ba congolais kuna. Et deuxième jour, il fallait succomber bunda li susu. Mais moi, ma complication, c'est grâce au pasteur, au colonel Kiki, à l'objet pasteur, le colonel Nengezawa, masole zabo, mieux vaut mbongo yo. On a ngana futa, pour na ko louer ba deuxième combat, na zwango, na baksana mbongo mususu, topesa bakache bazonga, na kimia. Il a fait tout. Pour nous sauver, pour sauver l'honneur du pays, il y a sport. Bien aimé, tu fouta ba catcher wana mbongo na poto awa, ba mbongo na bango ya 2 combats de to na compter fait foutama. Biso mo to fouti mbongo premier combat, deuxième combat ba bundate, mais le colonel Kiki, il a sorti son argent a fouta ba catcher wana. Donc ces jours à ba catcher zaki une semaine. Tu vend un invest, ko liana bango. Et zaki na charge ya colonel Kiki, mais il mangeait au moins $200 par jour. Nazo sayo. Bakolia, bakomela, batubaoya, batutuba banaye ko yana tout wana, c'est colonel qui payait. Et ça la biso non na somo na esongo tobi ke mutabola muya boye tokoza wapi. Ale lelo batu bazulu ka ba bebisa comme na lobi na zolo bango kaka mena lobi lango subie benaza na plainte o ya akosi akoti si na site wana o balinga ba bebisa comme na ye na makambo ya Chéribert. Je vous dis, si c'était pas cet homme, mais le long de ton lobawa, ninja nga ya obunda na Angleterre te. Et le lopen de ton lobawa, ba katcher na biso ya anglais ya bindele, ba nga ba na courage pe ya kokende na Congo te. Regardez, il a sauvé le pays. Un monsieur, oyo bino bo cassation ndenge nini, un monsieur azali ni ministre, ni makambo sport, ni mota fédération, mais il a sauvé l'honneur ya mboka na état que militaire. Il a sauvé l'honneur ya mboka na état que militaire azana souci a moni que non bakosa kibiso. Et ça les mabi que non fona chaka bateau ba étranger yo calme.
Amema bango na besiko o na ko tangela bino pe aote bazalaki heureux les deux catcheurs tomema wana. Si Dieu le veut, tozonga na bango su na kisasa. Donc tangu akende ko tangu regna mazo kende ko bunda retour oyo babundi na ninja. Parce que aller ninja aye abundi awa ninja a gagné bomoni nena naksibino moi extrait ninja avait gagné mais ce qu'on retour bazonga na kisasa. Donc siko na osenga sikoyo fédération boza makambo en charge na ndenge ya bien ndenge toyokani bosala ngo pe bien liboso na yebiso que on a été dupé na ba désordre le cas ya et bazo mbouye kaka gouvernement pour na bebisa kaka ba visa ba président na biso bosiko yo fédération mais c'est Kaboulou prendre makambo tout en charge bitumba DG bundaki awa to bundi bien. Deuxième retour to que no bunda na kin ba kache bazali awa ya mindele ndenge na lobi ke bazwa bon témoignage à partir ya o bakendaki malgré déception et salamaki obiso moto yebi na côté ministère mais selon bango bavanda bien bazwa mbongo na bango normal balea bien bazaki bien accueilli et puis bien protégé c'est grâce à notre colonel Kiki. Ya on a fait ça coup de chapeau na monsieur colonel Kiki na bolamu asala. Ya on a ngi batu ba yeba que c'est un homme du bien. Aza mutu ako sala mutu mabete. Parce que ce aza mutu asala batu mabe biso to zal to vanda na ba air tardif to discuta to sala boye to donc eloko te. Donc aza mutu a protéger batu. Aza mutu a lukaka bolamu ya batu. C'est un homme du bien. Militaire aza militaire aza combattant, militaire aza mutabitumba, militaire aza mutu a protégeaka. Na kaya notre colonel, c'est un homme qui a protégeaka. Il nous a protégés, il a protégé aussi les athlètes anglais. Yango na zolo balabino omoni banglais awa bayambi ninja ne sengo, banglais awa babundi ne sengo, c'est grâce à témoignage oyo bamonaki na baningo bakendaki. Balobike baningo bakendaki, bazwaki soutien. Et pas à notre colonel Kiki na lobi que c'est lui qui a tout organisé pour nous aider. Il nous a aidés. Tant nous a aidé à Salibola, Mounazoloba, il faut qu'on loba yango. Prochainement, na zonga awa, na tanga makamunyo surtout na expliquer sur très bien. Parce que c'est un homme du bien. Moutou mon côté à loba. D'ailleurs, kundengeza awa, na otata la ba réseaux sociaux, toute personne, wa meka koloba mabe ya colonel Kiki. Toute personne wa komeka au salam, oneta salabo. Ngai na ko telemela mutuana, ngai na ko loba contre mutuana et puis to komema mutuango peka na court. Na ndenge o salami ke nenga memi déjà site on a court na otangela bino na zana awa, de la même manière on fera tout pour na ko yebisa batu ke mutuande bo kanisela aza bongote. Na yebisi bino awa preuve à l'appui les Anglais bien accueillis, bien servis, bien sécurisés. Et ça qui grâce à Moutoumoussoute, grâce à notre colonel Kiki, il nous a sauvés, a sauvé honneur ya Mboka, a sauvé l'honneur de notre président Fachi, a sauvé honneur ya sport, a sauvé honneur ya fédération à catch, c'est lui qui a sauvé. Il y en a un PCA, merci. Na komi na suka prochainement na otange la bino bablo ni osu na loba sirié. Personne a stoppé nga. Na suki awa, God bless you, thank you, bye bye.